Poglavlje 13. Važnost samopomoći i ličnog razvoja. Dobrodošli u 13. poglavlje knjige Borba za sreću u pobedi depresiju. U ovom poglavlju istražit ćemo značaj samopomoći i ličnog razvoja kao ključnih elemenata u prevazilaženju depresije i postizanju unutrašnje ravnoteže. Samopomoć nam omogućava da preuzmemo aktivnu ulogu u svom emocionalnom blagostanju i ličnom rastu. Prva stepenica u samopomoći je prepoznavanje da smo odgovorni za svoj život i svoje emocije. Umjesto da prebacujemo krivicu na druge ili spoljašnje okolnosti, trebamo preuzeti kontrolu nad svojim postupcima i odlukama. Shvatimo da imamo snagu da utičemo na svoj život, čak i kada se suočavamo sa teškim izazovima. Samopomoć također podrazumeva brigu o svom fizičkom i mentalnom zdravlju. Nega tela i uma je od ključne važnosti za očuvanje emocionalne stabilnosti. Vodite računa o svom snu, ishrani i redovno se bavite fizičkom aktivnošću. Praktikovanje tehnika opuštanja i meditacije može vam pomoći da smanjite stres i anksioznost. Osvestite svoje emocije i naučite da ih izražavate na zdrav način. Suočavanje sa osjećajima, umjesto potiskivanja, pomaže nam da se nosimo sa njima na konstruktivan način. Otvoreno razgovarajte sa bliskim osobama o svojim emocijama ili potražite podršku stručnjaka kroz terapiju. Postavljanje ciljeva za lični razvoj također je deo samopomoći. Razmislite o tome koje veštine ili osobine želite unaprijediti i postavite konkretne ciljeve kako biste to ostvarili. Lični razvoj je kontinuirani proces u kojem sebe izgrađujemo i napredujemo ka boljoj verziji sebe. Otvorite se novim iskustvima i učenju. Upoznavanje novih ljudi, putovanje ili usvajanje novih hobija mogu vam pomoći da se osjećate življe i ispunjenije. Nemojte se bojati promjena, već ih dočekajte kao priliku za rast i razvoj. Jedan od važnih aspekata samopomoći je i razvijanje veština suočavanja sa stresom i teškoćama. Umjesto da bežimo od problema, naučimo da se nosimo sa njima hrabro i sa vere u sopstvene kapacitete. Postavljanje strategija za rješavanje problema može nam pomoći da se efikasno nosimo sa svakodnevnim izazovima. Samopomoć također podrazumijeva da se odnosimo prema sebi sa saosjećanjem i blagostanjem. Budite ljubazni prema sebi i ne kritikujte se zbog grešaka. Shvatite da smo svi ljudi i da smo skloni greškama, ali to ne umanjuje našu vrijednost. Neka ovo poglavlje služi kao podsticaj da se posvetite samopomoći i ličnom razvoju. Preuzimanje odgovornosti za svoj život i briga o svom emocionalnom blagostanju može vam pomoći da se izdignete iz depresije i ostvarite osjećaj unutrašnje harmonije. Budite aktivni u svom ličnom rastu i neka svaki korak ka samopomoći vas vodi ka dubljem razumevanju sebe i svrhe u životu. Poglavlje 14. je značaj pozitivnih međuljudskih odnosa i podrški. Dobrodošli u 14. poglavlje knjige Borba za sreću u pobedi depresiju. U ovom poglavlju istražit ćemo značaj pozitivnih međuljudskih odnosa i podrške kao ključnih faktora u prevazilaženju depresije i izgradnji emocionalne povezanosti sa drugima. Naše veze sa drugim ljudima imaju snažan utjecaj na naše mentalno blagostanje i emotivnu stabilnost. Pozitivni međuljudski odnosi pružaju nam podršku, osjećaj pripadnosti i povezanosti. Imati ljude sa kojima možemo podeliti svoje radosti, brige i strahove čini naš život bogatijim i smislenijim. Negujte bliske odnose sa porodicom, prijateljima i partnerom, jer su oni oslonac u teškim vremenima. Komunikacija igra ključnu ulogu u izgradnji zdravih međuljudskih odnosa. Naučite slušati pažljivo druge i izražavajte svoje emocije i misli sa poštovanjem. Jasnija komunikacija smanjuje nesporazume i postiče dublje razumevanje. Podrška od bliskih osoba može biti od velikog značaja za osobe koje se bore sa depresijom. Biti okružen ljudima koji nas razumeju i pružaju ohrabrenje pomaže nam da se nosimo sa izazovima i povećava našu otpornost. Ne ustručavajte se da tražite podršku kada je potrebna, jer to nije znak slabosti, već hrabrosti da se suočite sa sopstvenim ranjivostima. Ujedno, pružanje podrške drugima također može doneti veliko zadovoljstvo. Bavljenje altruizmom i pomoć drugima u njihovim teškoćama može povećati našu sreću i osjećaj svrhe. Dijeljenje svojih resursa i vremena sa drugima stvara veze i osjećaj zajedništva. Također, prepoznajte i postavite granice u međuljudskim odnosima.
Naučite reći ne kada vam je potrebno i ne ustručavajte se postaviti svoje potrebe kao prioritet. Postavljanje granica vam pomaže da očuvate svoju emotivnu dobrobit i održite ravnotežu u odnosima sa drugima. Uzmite u obzir da kvalitet međuljudskih odnosa ne dolazi bez ulaganja truda i vremena. Neka vaši odnosi budu ispunjeni ljubavlju, poštovanjem i podrškom. Naučite oprostiti i prevazići nesuglasice, jer je to deo procesa izgradnje zdravih veza. Pozitivni međuljudski odnosi i podrška igraju ključnu ulogu u našem emocionalnom blagostanju. Njihova važnost se ne može zanemariti kada je reč o prevazilaženju depresije i postizanju osjećaja unutrašnje ispunjenosti. Razvijajte svoje odnose sa ljubavlju i pažnjom, jer oni nas hrane i čine nas emocionalno jačim. Uzajamna podrška u odnosima nam omogućava da se suočavamo sa izazovima života sa većom snagom i hrabrošću.